Assalamu alaikum туғандар. Біздің онлайн скол YouTube каналымыздың атпаушылары. Бүгін 22 май 2022 жыл. Скол облысы Қарақол мал базары. Сіздерді бүгін біз жылқылардың баларымен таныштырмақчыбыз. Мингич, тай, бе, жана башка жылқылар менен туғандар. Анда эмесе кеттик эле, баларын билип келели туғандар. Здравствуйте. А что просите? 180. 180? 180 тонн айгыр экен. 180 дейт. Assalamu alaikum жигиттер. Assalamu alaikum. Талдан канча? 50 дем. Ургач эркек. Ургач. Канчадан бересиңер үчөөнү? 50. Аканча эле түшпөйсүңөр вообще. Сонуңар болсун жигиттер. 50ден түшпөйбүз дейт. Assalamu alaikum. Сиздики канча? 75. Айгырбы? Канча да отасыңар? 75 да. Канча бересиңер канча? 73, 75, 73 көрүн. Assalamu alaikum аке. Миң чаттар канча? Сатып алдыңарбы? Жакшы. Сиздики канча? Assalamu alaikum. Тартпай эле койчу. Айтып алачы. 85. 85. 85 дейт. Туғандар. Жылқы азыраак кеңчине. Assalamu alaikum аке, кандайсыздар? Канчада отурсаңар тайларыңарды? Могу мингичти 50 берип турган. 50-ге? Муну кунан 38 берет. Окончательно ошол баа, э? Мына туғандар. Бирок арзан сурап атышат. Арзан сурап атышат, 45ге сурап атышат. Содаңыз болсын аке. Assalamu alaikum аке. Бей канча? Бе 97 турган брат. 97 канчаны тууду эле? 3 турган бе. 4 турган да жеңде. 3 туган бирөө курсакта, э? Курсакта 4-мүсү. Канча деп отом дейсиңер? 97 деп отом. 97 түш бересиңер да? 95 да. Болор 95 туганда. Арабага жүрөт. Хамут бүтүн. Арабага жүрөт экен, мингич, кыял деле жок окшойт, э? Жок экен мына тугандар. Жакшылык экен. Алсаңар болот. Сиздики канча? Assalamu alaikum аке. 80 болот. Айгыр, э? Бышты. Бышты, э? Окончательно 80 көресиңер, э? Окончательно 80 көрөм дейт беке. Бу тай да сиздики. Муну канча деп атасызар? 65 эркек тай экен. Assalamu alaikum аке. Мингиш канча жылкы? 90 отур. 90, э? Экасы 90. Канчага түш бересиңер? 88 берет. 88. Рахмат беке, содаңыз болсын, э? 88ге берем дейт. Туғандарына бүгін жылқының балары. Опа, бұсыма. Тәуім дейт. Қанша байке? 38. Ургач еркек. Ургач 38 дейт. Assalamu alaikum байке. Сіздік қанша? 33. Ургач еркек. 33. Еркек дейт туғандар. Assalamu alaikum аке. Сиздики канча? 80. Ургач, э? Эркектер 80 дейт. Арыгыраак экен да бир аз. 80 дейт тугандар. Зор көмсүн. Assalamu alaikum аке. Канча мотай? 57. 57? Буларчы?
Буларды 54'төн бери. 54'tөн ургач эркектер. Мөрчүк. Канчаны түшүп бересиңер? 57 болор. Болорлу 57, Рахмат, сонуңуз болсун байке. Assalomu alaykum ata. Sizniki qancha? Urg'ochlar, 68 deydi. Ayg'ir. Ayg'ir. Assalomu alaykum ata. Qulundibengiz qancha? Meniki emas. Sizniki emas-da. Kimniki ol? Qulundibe kimniki ya aka? Reisi jo'q ekan. Sizga qarshi turganlar reisi jo'q ekan, ham yaxshilab yetkazaylik deganmiz. Bastin biroq reisi jo'q ekan. Assalomu alaykum. Tallar qanchadan? 44. Urg'ochlar, Mine 40 so'rangsizmi? Çaldan. Kurgoy qanchadan berasizmi? Qanchadan? 41'den beraman deydi. 44, 41'den beraman deydi Kurgoy. Bultayç kimdik bilesizmi? Mına tuğanlar bugünkü Жылқы базардың басы. Біздің YouTube каналы қатталып, жана лайк басқанды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздердің комментарийіңіз абдан бізге маанилүү. Эмки жумага чейин, жолугушканга чейин сак саламаттар туруңуздар. Сіздер менен онлайн скол YouTube каналы болду. Чоң рахмат барыңыздарга.